In 2013, the Croatian citizens of Vukovar woke up to find that the signs on government buildings had been changed to include Cyrillic. Outraged, they took action. Going from building to building, and despite a token police resistance, they destroyed the insult. Na ramenima svojih sugrađana i uz pasivni otpor policije, otac dvojice poginulih vukovarskih branitelja skinuo je jedan od dva dvojezična natpisa koja su postavljena kriomice u noći s nedjelje na ponedjeljak. Desetak policajaca koji su blokirali pristup natpisima, revoltirani prosvjednici prvo su se probili do jedne, a zatim i do druge. Na postavljanje i pete ploče do toga još nije došlo. No, kako kažu prosvjednici, protiv toga će se boriti sve dok vlast ne shvati da je pogriješila. Za kraj su zahvalili policiji koja im je pasivnim otporom dopustila skidanje ploča. Iako je u inauguraciji Vukovar! 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 Ali neće biti ćirilica. Ne damo ćirilicu još u Vukovar. Još se osjeti krv hrvatskih branitelja.